Well, the one as you was. Paing goes na kayo kaksakin gat ke Lohsr ke gat ke tu se Paing. Inge wiowos sesin si ke kan kaslan gat. In the kind pray ke mama ashirosh. Ye Paing kain take ke kaslan gat misinge. Kel tu se inge gat bangat ka yurin gat na sel Mr. Liban in kan ka bless gati. From kunyan Lohsr Fosrnga Misac. Mr. Liban, the one assume, and Paing we shall one. Tuwa di interest kal Paing pe. Show man. Kaksakin gat ke lensa sa singe. Gat aulume kors nitsinga kors lelen Lohsr siya donge. Ngalal fing mo ko sa awit kors nitsinga kors. Awit kors nitsinga kors. Ay, kaya gat akilin mo chilas mata ka nge. Amtay ko wiyas pata ka tari ngayon pe. Kaya ko lumalap. Kaksakin gat game. Tamtay kendye. Naknaswigat kil tu singe. Mr. Liban na ka ingan bless gat ke message singe. Lohsr Fosrnga Misac. Long silang God. Kulong malap. Long silang God. Aw. 8:15 Columbus, Georgia. Columbus, Georgia, 8:15. Kaksakin gat klamalap ke akketeyac miluman. Na inge nakate akollah katin dipsela luka onge awian naklasan ke kastan gat ke ona. Ay penay kasalas ke samsam Lohsr. Nakataka sekwe praile. Akollah fashionamit. Kaksakin gat ke nga usias ko onge. Unso onge malal tam dahil kendye. Karen. Manusia in kashikat penagilti Lohsr. Don't sin God. What the gong eh? What's going eh? Upbeat kadashik. Samtay siya wiyas pe pata ka ngayon. Amtay choder. Duo nanggalan loman. Ya aspen na gas welan mata ke benching. Longas na siningan samtay. Well, the doing break at my class right. Last week at Kalinsing here. Broccoli, Nathaniel, Duo Benchu, Sewan, Marinka Lampe. Get madan but wolacna. Pangin. Oo. Taptabangan at lakwe. Bawangin mwet. Ingan Kung nga din naon. Kulya screen dyan dik na eh. There you go. Ayun nung uningan bang eh. Stick it out. Angin. Hindi kinig, huwag kuminoon. Engan makenawe dayen mo na matsening
mwet madan bat wolacna hello say akollah Tapanet yak pakwet Rawangin Engan magenawe Maliban, don't forget to share. Bangarongin lang eh. Alright. Kantail mo muna tanah sila mga. Hey, amda kaile, wala lagi nange, kaksakin ka. Makan makanat, tanga yun yung Christmas special. Natabanet yak pakwet Engan magenawe Paing Ngayon wala na sa'yo Kematlan ba't wala na Sa'yo na Natabanet yak pakwet Engan magenawe Ngayon wala na sa'yo Well, Suronis. Dua na siyum Srui kaksakin kat kita kaluman nganawi kat ten baklon jil tamlasan amdalya iko ke Lohsr kat ke unsuko inge na masim da sindalik meten kya to siya wias nge kenji karen kula malap jil karen tamdal karen pe ke stop pe wo Lohsr kain soon level jinge makadel sang inspire kastalin kain yaklaun ngan nagade Cash na medin kain du siya unsuko siya ka dak siya fila share Lohsr Slipan ngayon shoot pa lang yung kastangan sa kililaf ka naki me lang akan dip sila naki modulation ka naki frequency ki masam-sama lamala Tingin ko lang present. loud and clear Okay, ko lang malap. Paing nga wikong penain pan mit nagawalas ke pelching eklo kaksakin kat eklo na sil tamlil asan tamtail yai ko ke ungan kulo malap ke aslan mit nagawa. I'm looking forward ka din. Taka long. Kas mo ngan kat inakay kat kay siyepe. Pero na vlog na room kulo kaksakin kat. Malap Kulo. kaksakin kat ngan we kumin nekshin na kalamilapan ingan lar sa sakin takalawasan ingan we kat sisinsi kastan kat unsuko to nge masim da sil tikin stand noda ngamo pangabat mel yai ko Lasa na siya ala na tesis na gipela. Kaya gasing a tesis siya pa fall na gipela contemporarily pa gastas mit tasid of academia fall na gipela. Tapangay unsa ngan kadin kain dako dipsela kadinak sa fila House George Luen nakfashiyak. Mas dipsela kaski unsa ngan Dua tamtail plunge. Finish. Dua. Chapla Sherloman. Chafla. Ay, ko lang Allah na.
Sing it out, sing it out. Push, push. Interlude. Amen. Walang malap yung suko ha.
Hom lupsela gaskengan Alle teisys näkemälitut näkevitsinge. Amen. Na may place ka timsing ki malututsinge Bela nga Yonkin God. ikes lagi onin sekwes golasnge na shot na sumin mutawaek bagat fast na ki message na kat eni na kadin sibeta ka revisit lipsila gel tusinge kaksakin kat game dam lipan nga ale nanak game na baila kumda ka uchiak na gelutut pa bal si tukun service LEUM ke United State Army. Na dagka silelan daga lutut pa pol finan bayola. Ke obedience LEUM na kain daga ora lutut LEUMan na masinga nangan kiala. Maskan nan kala siya nga talik Kosrae masumray internship la Kosrae ke alulas Kosrae ngin lo tela na pay akwa ka palafasa in can fill it out na mga palakin finan Kosrae. Laki mwet ashke rough shoulder amongst them kanin mange. In kind it me weight palalan with call nike bena the hunt church. Siya simakat na aluwa. Ene na dena daga na lamaluwa. Na pa na ngalan nakki pang silan kat na siyungwe. Mayen ngay talaki kumda mutawaek am daga na ngay wipe fission siya mauskumme kum kasha petalik makain del ma kum da contribute penake orphanage nge na lutia me bangan passing alto alef to yang sil kenar na duos ngen ke Lohsr workshop lowos an gat well 44 dako ko somne Middle East somne bangan dik na Jordan ma Israel in kandi mga konsum naki en makatutut kam singenge panang nga kandi for fashion makadel akollah na siyong kataring ora alana yoking unlocking wikom lutut siyum amni kikatara mga ngayon pala unsulo ko doon si lansi talik na wias nga Akketeyac kumbayin kata pacl mamatakain fungul kata asna in Lohsr mamatakain akna si kata kain sikiyak na influensya wa kan mange na panang rakat engan kin katin ngatayalik ikestalin Lohsr in lipsila kikestan kat long laun ko lukain chudba na akesmakin yikat manemuim pepaseno na kita ko ke akollah LEUMan ngay tala kum linganin sumpakanek malutut kum sumpray ke siya ka bange o yesye in demonstrate do yesye makadel banglal Moses no vino Sinai sang temple dana siil nalenta ka taf kum ate siya pa kumerang ate siya pang rekmalasya sumkanya kikastan gat samki talignin ka ata sangin som nage fino Sinai den mo tay Moses kumaka na som nara ke passion sila sin with tafla kastan gatang katte preach mga na sin mat Kosrae na nasin mat we are sharing parang ispel lak nga share na ke outlet lak ge kawak lak finan ruk mashal palaw mawikat ni arang memdawek curtailing and casting this pe now having said that I'm looking forward na ke messaging Lohsr Fosrnga emise ke meto long lead course man meto long lead course first long lead gang jibangal me course ke lam ngala ko reta ko malalal fungimo meta ko expound on it ale kashikat ke having said that pelang of look in the room kasla na kumkulkat ke bright ko na me sekwe ora sekwe singe kadin the fast na met na ko na kumdaka praileke o yengan ke
Oana tigin traskaliak minge. Napnas and March when we got Keshi Pro in Kesla Lena. Good Friday. Kadetako ila pange. Lenji machi just lesom na ke makuluk na kayo. Misha ke makuluk. Lan fell. Na yok. Yok china shish metlalal funya. Katinalya kaksakin God. Good Friday. Na ke pakutin yok lang silang na shish kashi. Na tikat magay na a fell on the phone na. With that said, nation kom Ashwan, we got some like a pro, got pro ke belching it. Kom kat mold van the lush. Wang in kat shayo. Kom verlet liki manakayo. Kom morella manakawan ka sha fell. Ke call lom. Ke landment mit lom. Ushngak lom. Kom sham na. Manakawan ka sha fell a likiyac. Wang in kat kain ramang. Kom magain. Katla prem katla shake. Katlan shake up, katlan mit na kayo. Kung lamala, may ito ke foko, kung mong yang ke through the nostril. Mong mol. May chingan ekla, may in laman ako. O kat flat na source lan mo Tako yurumme. Momong makadis ke katin pelinge mataka yurumme. Bako din lang chikawulom kum na shishpe. Katin taka ngit na shum ke pelchinge kaksakin kom. In acknowledge kom. Flat na lom. Almit mitlom. Lang chikawulom. Na shin fell on the floor. O kat flat na kom liye manakayo. Wang in makain wukla yurum. Komar shin na kayo. Ekom ligi manakayo. Kom liye futoto la larshin pel na kayo. Kat mit kuluk. Kat continue to miss the mark. O kishmen pakotin yok lom, lang chikawul lom. Kom si bakes makinikat lutusing. Makom kisyakan la tausin losom la. Calvary. Jesus Christ. Siya wen kulo si fan nanto. Elder ko. Jesus la Bethlehem. Or ministry lal. Som na finchaksin. Akosten na kaya ako wala na lom. In molila fell on the phone. Nagat pang na siyong kapelsinge. Kaksakin kom. Ito na paila wangan accident kaya ako wala na lom. Kom na takon. Mitigin na kumala kasawa fell to seek and to save the lost. Our lynching Good Friday. May muna sin fell. Kaya sacrifice. Ultimate. Kayo kupe. Malak fresh love injection. Misha. Inu siya. Maul mapatpat na siya. Layla kaksak lasing de tu. Inakflat siya kumakat flat na. Paing kat.
Akes makinyegat ke belching la kung pas source lan moishing. Without you, there's no life. Ka true malalap ke wala na lomma. Kat ne fototo line na kayo pel na kayo kung continue to bless. We see blessings lom na siya panganalin. Tago kalim ke siya ulas matkawak las. Physical fitness, well-being las. We finance fitness makum eshibenashish. And in matalas mongonas mana kay wang kumeshinashish on a daily basis. O kat flatten na explain kat. Diti kat. Kadin arunen na loing na kema ashirosh na. Kadin stewardy. Rep makin. In fact, lang si kawil silong when na sin fell on a phone. Pel komushin na shish nga. Kadin, ra in fact kumyak. Mani komushin na shish. Kadin ra in faculty gospel. Kamana kay wama komushin na shish nga. In manasyung. In glorify kom. Mayin kom esye. Mana kayo. Kalem. Kaya win na yung Jesus Christ. Na manas, shidbe narrow ka di. Kadi nalikalem kaya purpose of life. Kaya mawulsin. Kadin taga kulacnsap kom and glorify kom. When na Jesus Christ taga to serve, to save the lost. Ragat pang na siyong kapal siya ito, lalalfong nila, kung wikat kay siya, when na kasmol lumakalim. You will never leave us nor forsake us. Ragat siya pang siya, kaya siya mo katflat na tain siya na kayo ni ketla. Nga na kayo ni ketla. Nan kas na kayo ni ketla, kaya kokalan nganin kum kay, ngan lumingat kay siya. O katflat na. Siya na siya kapal siya, mapayalong magayin na. Si was lom. Paing lom. Aru lom na ke walay la lom. Kadi na leliye. Na managawa makalim ye. FFL. Pakalim. Tausin dosom la na ke mishenge Good Friday. Walay la lom in Isla makuluk. Lan fela kespen lang si kawul lom. Didi god ngan lang o yok tingin na kayo cash mo matago. Kalim ke Mwe Read matago ke gospel al meto saptalong likos. O God flatten na wangin sa Thailand ditutang sing. Kung na akketeyac KahsInKol lom na sin mitlas Kosrae indaga ikaslan akas makinyikat na kayo. Kaya wala na makumesya na shish kawan na to. Or kaya belching nga katsiba proy kaya fe malap. Kaya tliksik natas. Kaya talik madayin mukulfos natas. Ne papa. Mitlas na kayo Kosrae. Sifac lulap. Mwe Lowsr ke local, state, national government Lowsr. Leaders Lowsr ke church. Mwe lalfing Lowsr na kayo. Nasawi yan siya ke belching. Plinkat na kayo mapayalong. When a kulacnsap tatuli Fosrnga lako. Fushi lang silong. Perfect love. A copy love. In a leawi na naklas kay siya. In bring us in perfect unity. When a finchak lom. Or kat proy ke mitlas Kosrae kadin no fon na siya na ki akwak lang si kawulong. Taga dinak kaya siya sin siya. Proy ke siya sin siya. O kat flat na akas makinyagat la taga si loma. Kung titagan nanan ka, tagan mo nila. Dispensation of grace siya makadash ka nga na explain mitlas Kosrae. Infolo na ke wala na lom. Mo siya fila mataga ke. When na yung Jesus Christ. Kat proy ke mitlas. Mamta ke aso lalos ke ben pamphlet lom. Si bakas makadye kepel singa la yurum wang misha. Eternity to eternity. Kung promise na sinmet na kayo mo sila lalfungin when na yung Jesus Christ.
kat proy malalap kat mwet manas lush mamtain lom shilos ke pelchinga mamtain lom no na sukat flat na silpe akes makinya kat la master of healer yurum man mo pe long proy na shilos sila lalfuni ko mo kat flat na yurum it's unlimited kat alyo malap kaksakin ko chepe molkan na mas mayok sa payment ko na chisha dal dagan molikatla mat kuluk kat nukewa mat kuluk kat Paing ke pelching ak fshashin chies kat in flot no room repent from our sin and put our faith in Jesus ke pelching akes makinyigatla Jesus ela flok o yes fun na my point kat nagakollah singa pagdin full law liak lalfung na manasukat flad na long proy lash ke pelching kat kaya malalap long sikaw lominti tui imperk inches tainwen miracle conversion chilal Paul ay cash na Damascus kaya ben pagot ng yoklom kumikal lamulal na nask at kaya malalap tain pang absolute necessity siya makumdaga laman may tain som na Calvary kaya makuluklan fel layla fela siya ngayon porngo thankful at makumara ke pelching katruga siya kung mana kayo kaya ng Jesus siya matlang laskat proy amen amen interest call kulang malap kada flot na room kon taga rela announcement matukun ma siya nakat first limit ifin ko brano long pa siya sisak lang mute piya nga aok lamalap ki price yan kal kaksakin kat ki ilse ka na siyaskel tusingi kat kewa kain mando tagan tayang na ki mapais lala padin kain sipid ba siyasin siye kaksakin ngan usi bad malang efakkelam ya tukunon sko gam daka bana may akkelam bila ki pelsingi dalik fatikas ngayon awiyam tanin siyasta ki pemakat aske ki tusingi ya dalik ngayon dalik fastadar financing Seattle kulo ki KahsInKol lang
Kaya kulo malap tigin ke klik Fosrnga utlas financiatal integral relaunch kungan. Nangina wana tigin akkalam ye piang siya ngan wala din akalin nagawa matagal kia kamen ngalusan. Nagawa pa matagal arsna ke life cash tena likiyac kamenan. Kat ke ispelan kaksakin kat ke arslan mat nagayo. Srui malap ke el ashe penashish kat integral akollah long meditation na ke Friday singe Good Friday. Pangalan che ma Srui siya siyan mukil. Siya na prophesy yak. Taka na ke lalay siya. Kada sumli saptalong ulit kors. Metigigat sum na ke Mwe Read singe. Kada ina kalin li masim na ke mtawaken saptalong ulit kors taka. Tana alayok Elia. Wana nash sinful nature magat kalim kataka ike genesis taka ni ke me book matang o ye kuluklan me mwet wana taka le kalim ke matan saptalong litkos somnen usyak wana taka usye finalize shima pange prepare shima taka mishe shipshipyakil taka le shala no pegade kada liye oyen me scribes ka Pharisees ka matkolan chikmachus nga. Nekel Pontius Pilate, nekel Judas. Kataliye ta naas na lamayak la shafla shima wanan ta ka kyalam ke matan sapta singa ke makluk man fel. Na ta ka na ke Mwe Read klasha ta na parel ta ka. El ta ka inela makluk man fel. Makel lang chikaw. Good Friday. El ta ka som matang lama kayo klaling usyak tingal som na kalkoda Calvary katloing na ke auya ke lituten som ne ke auto lutefnentok tana elan ship finchak auto le misha finga kom loing na ke tana pange takoten yoklan kat na sin fel aga true kaksakin kat kyarslan man na kayo ka true malap kya akwak ma takarun me kat chifenan taka moli kat Lohsr Fosrnga misha darkness el wana len niye na pai me ma kuluk na kay wafela itak yang na kada akketeyac o yang itak yang Lord fin fel na fon na makuluk lan fel na fon na ba el daga shiprak awon kor fin shaksine fakya ma usinga luna ke tolu Lohsr na vinkat liye o yema me toli shimuske gospel shilalinga katliye tagal na el audience la pa may choose el tagain akkalim na sin mitlan kat nga the Israelites la pange Messiah siya finkat liye ko ti belon ngol kata 60 plus me malusi ke Old Testament in fact la pange masima mwechima fakya may taga ela makuluk lan fel audience la medongen pa may choose Osh me taga ke commentary si mga ritipian siya taga kyalim la osh malutut lime kosko ale kyalim ke litila me metong taga kyalim mila Jesus Christ pa may chimay taga molala yok fak yeşil men
pang rejection je matako. Na wana nga kalami finga treaty mutawaek sap talong lead course cheka tataka aro kudin pel. Katalie penatana self-righteous ngetaka na ikapuklal Aisha. Aisha la kalami la letaka som akkayok na kemisha. Takana ke gospel al meto. Rejection gender ka kishipen. Self-righteousness. Kaya kala tayong wolacna. Lohsrnga long masim na taga resil meto. Ko nige bena gospel siya yung gospel siya may naging focus kaya pang meto. Ko kalang kadishkal meto. Ilbang penay na Levi. Levi ka Levi. Sapta ya fosya kumesum tanal akademia tax collector siya. Gospel al Luke Academy get subtle make or first long like or he left everything to follow Jesus Christ. Meto. Levi. One of the 12 disciples. Got kalim ke. The shim la pa yokshipe kadin kalim ke la. Alle when accountant shell alle kalim alle so much like kalim na pa na ke me share Messiah shing. Messiah shinama prophecy in the Old Testament. Rejection shing Trump from Guinea katin pel. Tayo na kadin kalim kela pel machijel taka shikla la shin mwet la linge. Akwak penalan God. Machingin taka na shikom shing. Good Friday shing. Wolacna shi mai taka kalim ke kaya oklan Jesus Christ manchin fell on a phone. Katliye me shimlal me to ngitana me eltaka wanalen me Matt Luke we me to dal ero from kel Jesus gan wanan arsh na Galilee. Ministry lal Jesus gan some up in that area north Galilee. If you got some me shimlal son ke gospel al son gan wanan taka ni Judea. Na from lal synoptic gospel tolungan meto Mac Luke. When in fact na pay o yeshima Jesus Christ pankanikin mo so fun na may taga kalim. Now with that said, having got some die saptalong lead course. Katalien na pala pellal Jesus yel taga na phone na tarishin met ferry lutut nga na taga na met me mo ette bangan masaya siya mayen elos matasano o yeshi may taga me friel talaliki en Rome. Pelchingan mat Rome palieng me fellowshingan pelchingan. Naro elos liye mo masaya shinga etaganate friel talaliki akwaklan Rome. Shot na chisel tagara ministry lalan meto la kalimye chisel shvena kalimye ngata ko na ke makuluklan fel pia makuluk nga pa insias nga pa nature silasing pa o yakuluk na kaywa matawaek ke insias mwet choose nga elos liena ke sikosok lalos ligi en Rome a chisel daga in the spiritual aspect pangamas mayok shubel eldagan moli la nganash nagat kanchi benasom backtrack som benanike Genesis nganon may chemi siya na Genesis na pangalan siya ma etaga si bel kat flok na ke Victoria fosiklan Nicodemus ma may Jews nga may Pharisees nga dahil ko flan di na pa mas ma chisel dagan mi siya kaya dali physical aspects of life then a spiritual aspects in
pacl the guy Misac fell on the phone, like a dingy bay shoesle. Get one God. Kadin is small sing. Paing mga kumina na shalik kadin kalam ke. May share through Czechia ki Jesus Christ nge. El pamasaya si masam from pinya pel content. El chivana the kanar pacl chivana ante Czechia. Nakada sumli mutawaek mutawansap talong likiyac kadali mwet calling self-righteousness. Now, key question mga kumgan siyak sikum kadin kalam ke lang si kawil siya nga siya na pa crucify niya Jesus Christ. Ina na kadin topok tak siya siya so kung oret makin matawaek yan sap talong likiyac taga na ke Mwe Read taga ke Fosrnga ma tikin tres ka lakon niya niya. Ilakada yung beke mantia. Foston ngulya na ka angaul na angal megot na galang malakos. Arshi pshrik tolu makada ta likiyac na wana tikin tres ka likiyac mantia ta mal metigat som na kay pshrik tolu ngan. Kadin na kadin siyak key question so kung who crucified Jesus Christ? Siya na pa crucify Jesus Christ. Na if nga tisiyum sila meto ngayon na ke account el chimus nga na el ke proof yela ela pamasaya el taka na ke makuluklar nagadali mo kuikulan mwet ngan arch EP korek kadin kita kalam ke na el apply pa na si komiseng shukya kisen kalap sukungan kadin dia na ke Good Friday sing misha silang Jesus Christ who really crucified Jesus Christ kat pro ke mga non ka ke mga na they all pe Pontius Pilate. Te pa alam may choose nga. Kapata kasi nga ke Rome tolu long tolu. Kat na fun na may kulo kat fototol. Kalme me and you. Kat we part na ke siya winilya Jesus Christ. Elta kay mi siya. Kaya makuluk na kayo fella. Kalme that we're part of that. Might Rome may physically execute, we might choose nga that physically execute mi siya sila crucifixion siya nga. Tayo kat loeng na kaya yes nga nga na. Tana nga akong kat might kuluk. Arang akong part of that crucifixion na kaya support let Jesus Christ. Bangayan si may nagading kalam kaya mitigit fast na kaya saptal long likiyac. Matawaek kaya nga usye may inge nagading sumtak read first by first put in mind siya crucified Jesus Christ. Te may drum nga magayon. Te may choose nga magayon. A fella na phone. Manil daga misya na kaya fella. Kat nukewa fella may kuluk. Sigurela picture lap singan na ke me lang si kawul sila langkat na si kung kading kalam na paela. Even kat teis lang si kawul singa. Wapa na kading betrayal ye. Wapa na kading lafa ka nala. Wapa na kading me tinamo wo masilrang. Good Friday singa taga na sikum. El taga mi siya mo na sikum. May wo singa pa mo mapat-pat singa. Na even kat liye ma singa kat reject mo tipangan. Pa pena may choose nga rela. Akkalamiyak na sielos. Masaya singa kalim ke sumlan may palang. Al taga ke New Testament. Taga simlam tak ke synoptic gospel tolungan walal son. O dal reject niya. Nangakom finger reject niya pa masing napangayan si may taga na sikom katindila. Kayak na kayo makadakkalan me ke Noah katramram kun ke me matanwi ke tramram kanal me Noah ke alusik me kunokon sila ke Wednesday. Ako may taga na ke New Testament na pa
tile sonotia la line frishipa ansano like vingum long ka chunna ta ka ke mrita le vingum long na ke oyen ma eta ka samsam ki word for word ngata na man pang much ma yok super meeting in el tra in mise ke makul clasha e finga te for laulia kum ne ka te sum na ke mise Good Friday singe te ta kuta e ta som makulu she man ka betray ka tena I sin kenek so ka tena for laulia na ka te ta na pa pen na mutawaek mess up ta long lead question metiga sum na ke maritang ta ka ta na me un might call ka te mutawaek singe un might call nge usal Jesus self-righteous people in ta ka in me in munilya ke ben elos me tinailia mo tel pamasaya si mo akketeyac samsam kinyak pel pakanten ke me Old Testament ngau se mariching rat mutawaek ke finko well meto long lit kosh Fosrnga ke luona I finkom de lie pa ben nga naske mak saptasgen me kosh luk long tolu na son gospel na fon na de ko utak leslan Jesus Christ ke mutawaek saptasje pang tangake ka din frolaila Ars o ye kosh ka din kalem gela e pa ben apply na si komising tang na gel du dang to ka met tol folai da met mat na ke wiowos pa nunilya Jesus elos kapilia ke sein e panel lang rol pilot kafana lan room so kafana lan room se karing nan Judea ka tu injengan ka din dia ipsi mit makadinan kalan ken oyen religion met tol fola da met mat na kayo pang religious leader lanen met choose nga elo sugilya Jesus Christ inusel la make me self-righteousness lantal tal ito lalal mo tal kan si fena actual tal tin na inin no oye si machisel daga fa mo elo sinan for laulia when akketeyac ke meto saptatolu foslu silpe meto akos Fosrnga itkos Mwetain for laulia totoko sa kasap kran in benching lutut nge met calling an lutut tal chivena fa mo wang in alalos mentalito masap al Moses masapa elos molken elos metlal Moses aro tal wanan dan mo modiak lel dal dar na para alle fishes elos intelie mo makluk lalos op bainan molken me nanak manas na kaya el tal kinain free aki el tal ligi metrom ko me control lan en roman mesingen self-righteousness arshwas la dal chvel makeme makiliti kikia kada loing tana e pa pen na shish machine religion tekkai modigatla teka ame relationship shima katasang nashin God through his son Jesus Christ religion cannot save might call a lot self-righteous in their own me thinking in their own me mo lalos mo elos mature star one and makluk lalos tekain one can ke los in mo lalos lang ako meta kana ke o yes nga na kat pa kat kan me alle loing na ke ko alle kat caught up na ke religion kat ka na wanain
man akfal jigat fash na we are matin alila relationship singa pa yok shbe meta kapash las na Jesus Christ pa yok meta kapash singa tal deny elos mo tal deny na Jesus Christ na vinga tie tangal judang jena elos sila latari kesben mo me tal chiwas la dal teu shell la Jesus Christ narung chia naral kafanashing and pilot punches pilot ta vinga tie o yang etana Jesus ele tana laklan me ngele tatari la la taga misha ka makluklan fel ta vinga tie na laklan me ngan na laklan me ngan pa el taga misha ka na laklan me ngan pa pa na si kom misenya ka ta marsh was ka tinay na mechanic mold so kung e vinga tie na ke o yen mentality silan met kol ngan pelchingan that being self-righteous. Ngakom got look back 2,000 years ago. Got lieta na ngakom ina la got tikan chiva na moli got la. Ina na nakpay got intakan na kinche me inche masyal la si ma got kan fa mo got ina na for lao yak la fin la chichel takan misya moli yak ki makulukwa. Mwet kin fel jingan na mwet kolan mwet choose ngan elos temop ed pa masaya dal ri check il yatar. Tela pa etaga ushe ene na si Lohsr when el tal den la lela elena lan som suffer el fact petari alle kalem el takakin ke meliti langan le som ke na ne kena misha na los ten la lie me suffering chingen elos ken na masaya chingen takate elo eso los la digina shola los na ke kokolan metrum Masing pang ako minon kalim ke. Nganash, katrek na from kun. Nganash. Makuluklan me molasha. Takay nganash mi siya. Na si ba molya. Makuluklash. Kat mi siya na ke makuluklash. Mana Adam and Eve rela. Siya ko stin lalosar. Kat patatyang na ke me. Nganash mi siya. Na si ba molya. Wait lang tinali masing. Wait lang tinasum na ke physical freedom chain. Sikosok lang na likiyan Rome. El dal tinali spiritual side. Pangamasimay na ka din tuli na ke self-righteousness. Dahil asu was lalal siya na. Ako wangan na pa eh. Nachikom mo siya wangan na pa eh. Siwas lokom. In siya fanak siwas siya gatla. Na siya crucified Jesus Christ. Ette alle siya crucified or what crucified Jesus Christ. Masimit pa self-righteousness. Katan mo kat arch siwas la siya fena. Akluo, katsum natin katesh na ke me fostolo na ke ni mekos. Tana chutas. Judas siya tagakan like Jesus ke long eklawot na may nen wagi Jesus elawlin siyel. A flokken lai pinsel for ton ngola na sin met tol falet en met mata el fact ngawala mana kuluk siya kaya nga tagakan like siya met siya wan in mata en wagi. Elos fact na siya me alas na ke mana na siyum pamainyan. Judas el sisye pinsel for online temple el illa na el som sifena loksakla. Masya klu in siya bakisen siya kun me siya crucify Jesus Christ. Masya meda pa self-righteousness. She was na lang maltingan. Aklu betrayal siya. Sige non ko oh yes, Judas el well Jesus Christ, one of the 12. Yeto lutafo. Judas el we the best seminary course in the world. Jesus Christ fell. El well yeto lutafo. El palyang manilan me ngan, got disciples ngan, sap ngan.
Ilan na photo do, we pa na might ngan fash. Aro, lutut mo, we pa na might ngan. Kaya to luta for wala Jesus Christ si fan. Al kakakanal la Jesus kay pin. Silver toning old. Siya, fakyak pa na ke Old Testament, may pangakwak siya. The side of the story mga kuminan kalim kay ngina pa. Self-righteousness siya na betrayal siya. Pangoyan lan may ito. Jesus daga mi siya ke mga na phone na daga din takan na napay mitigate fact na ke maluto tala. Li Israel siya nga. Ya to luta for shafla bata kaya ka na lang nga. Nakan me hinkalim na te kulun na for laulia. Elte na put his faith in Jesus Christ. Oil we na maure ngan. El we na oya maure ke ulal met walal Jesus ngan. Kumne bape na sikya ke church la mising. Kat kain we na mang one relationship large katil na sang insias na ke katil na for laulia kalal fun ke Jesus Christ. Shal singan bape na zakan sikum mising. Kat we na maure o wanan wang nakapashima ina nashin matlal funya. Para sikya na sil chudas ngan da naile taga betrayal Jesus kakakana la Jesus pakalam ke fostun ngal me ngan laulia kel flok esmakla tanayan mo kiela wan makulukwan. Al fokon myself for tolngola may kolingan somolain in enche in me karingen met misha fafashes ka fashna Jerusalem ngan. Enchingen na ke oya si mga kumaskengin nang non ka na ke mulak kumusingya. Kat ka in fact na we marik ke church nga o kat ka pa na in wan kapas si mga kuminanaskya. Na mga kat faking na kadinesmak la kadinitala kat tikain muli kat lesfen na kat tikain lafakin ma Jesus Christ lang etari. Kat na po kadin sang masima liye masima ito ka ke malutut siyang le som shup siya ka one course ne misha ke autolu in sang elang makluk na kay walan self-righteousness betrayal lafakin ma katashke oye mo lasam misingin na po kadin full la ito la katashke akwaklan kat misingin katay ito fukya katay siyak chum si ven la kume ito na pwede fukya me kumashke akwakse mon mapatpat sing pwede ka na kaya akwak ma ikyak na siyong na kaya molin life ni singin kume ali tuyak kulacnsap kume ali tuyak aro kinship ay elal walal Jesus yato lutafo wang na full na kanmen faga pa he was never was born again. He was never a genuine believer. Sige nan kay singan na kaya mo Lohsr ke church misingin. May ta wikat na fast ke alu. Kat fa ko inge kadin full. One excuse Lohsr. Kat someone mga inakas makinikat la. Kaya no yang na phone na ta kain akas makinikat la. This is the dispensation of grace. Man na kay wakan nanapnas na kaya. Bara layout lan me mutawaek sap talong ni course wana taga shipper repeat o yeshima Jesus la so Misac ya. Letaga Misac na sin mat na kay wa mapan marsh was stal si fen malafa ka na langan. Katramram kin me Palm Sunday, mit ngan fact, Osana, mit penangan by the gang, crucify. Nang ako, we can go with the flow. If in one na pay, o yes, yung mga shakatak sang na sin God, through his son, lalfing na pay, la pango incanik na pay, may nagadinash kaya, kadin self-examine ourselves. Ingin.
manapay sila mula sa arsing po ng Jesus Christ. Akluo, kadasong na sila Pontius Pilate. Lain met lan Rome, kamet kafanasye, evin katliya na ke Fosrnga siye. Katliya na pala, Pontius Pilate have no excuse. Jesus el tuyo matan kafana, kafana el siakshel. Ya kumpa toko salan machu. La Jesus el fa konfaten. La evin kat som na ke Fosrnga lakos, nga som na ke Fosrnga lakos. Inakyo ke mas Pontius el akalim yangan. Ke pala de lakelin la 1 mile kainaro, inkutong wawan lan mwet. Eles kata kof ola pacl ye matalos, nukewa fak 1 mata ke misalan machinge. Mainge lowos. Katliye na paila. Mwet kol siya pa nga, ele tansyen, mwet chus nga. Pail kan kutong niya pa. Pail kan nga, hey, wan makuluklalila. Nal siya na wala pacl, flokan ng mo, pange. In fact, mawangin malal na ke masing na. I think that kanan ke yang masa machus nga akal dalkan ramana ke wasayan me islamolan match na ke masa plaloso. Ito ka ina ito ka narun karangin yak mat kolan mat rom ngan. Na kata commentary akal nila Pontius el take care pela me. La me sikyak. To kenas ben karangin yak kantal control yan machus ngan. Ora masimay ito ka islamolan match and akketeyac selos. Nara, metiki machus ngan ito ka talala paraka kinsiyan mo ito. In fact, la pa like blaspheming, right? La mo il bakat sifena, which is Jesus long. Kel siya sil Jesus ngan kumpa may kol, kumpa me masaya, kumpa kaat. El din natupuk. El din natupuk. Alla kalim ke ministry lala. Nila main ikas petalinin na. In fact, la il pa masaya. El rela el Lohsr main siya el rela el Misac molya. May kun nga nekta tal kan di ministry ya to lutavo may choose nga di ko mak chisa sila ke ministry lawan adal fact siya na fact mo wang mailarang masato malal maron chetan. In other words, they already make up their mind to na kaya may cool siya nga kafana siya pilot siya nga elito na pala may nga ke siya me sok lalos even got some na ke Fosrnga lalkor kaya na ma-reach nga, akalam niya nga. Elarulan na ito. La may kolan may chu, elos esalang Jesus na sil, may elos sok sil. Nakatliyo yesingan, self-righteousness, betrayal, ingin na, katagal na cowardice, compromise. May kul singan, kafana singan ito la, may choose nga ni selang, kaya sok lalo sil Jesus Christ. Tema paye padalas jangan. Elos elarulan na ito la may kolan may chu elos esalang Jesus na sin mayan elos sok sil. Pala dilito physically na kaya sum na kaya molin may ito. Lain may kol siya bay laks wash it at siprenil me el siyangin sin may ingan. El siyangin. La nasikom mo siya nga, papa na simla ke fakya kong ul siye fos alko siya. May siyang nga tiga nilyak na ketoko siya siya. May siyang tate tiga. Katkan orik makin may room siya nga, kafna room siya nga nakalim na sikom la. Oya siya may aro, unwala pacl, flokan ng nasin may choose nga. Ito ka pa na nasikom, katkan na plana ke mo lakom. Tana, siyang sila niya na rin, we na mamagyan fact, which is part of the plan. Katikuya mga kadingkalan kala, ela el daga, Jesus el daga liye, masim na kaya mutawaek ta, long lead course ngan, para el daga Misac kaya. Self-righteousness, betrayal.
message sayingen shangen if in mato nga so story ka din ang full line na aulia katli na pa o yema sikya ng taga pena to me man sa ngakli ka kilala fin Lohsr Sure crucified Jesus what crucified Jesus tana Molini kwe pena mga tram kinke sinful nature mga kalamyak ke puklan Rome si pena kalamyak Genesis ta kanim he came for that purpose el ta kay mi siya kaya makuluklas na kayo talan rela part of the plan ta sak ta katliyen na pa na ke mi siya si ma shup awon kosnge in kalam kela that's part of human masyallalan nanaklas makuluklas paltakan na kaya. In kalam kela wang si was la kum si vena katika in lafakin kenik suma akalam ka John 3:16 lang si fell on the phone. Namni kaya ta skyo ye singa enan wang penasyang ng lasin me tagale fakin na pala Jesus Christ pa me in kanikin langos ko fan na mafela inin. Nagade fast na mit na kay psiak lungan kada taga na kay psiak agos kan Fosrnga la kalim Akkalami da mata na warungan finne wan matalero tal conform na ke akwak ma mit kolingan narangan and that's part of it masing pa yok shbeka din kalam gela umti kay nuke na okay ma from pinya mit kolingan taga na fakang we Jesus el pangel mit kulugel tel pa masaya na me common people in Belgium tal tuyak na okay mamit ko nga nakalamingan taga ke Fosrnga ke pa na marichilas nga mit tol fola da mit mata los peraka kinsien meta in siak pala dilan talala parapa siyang munilya Jesus na pang tradition siya pel me ko finala kila siya nga oreko enan talala siya meta ligi pression na choice siya takang na selos Jesus ka parapas na mit ko nga fat na sin un mit singan Paraka kinsielos. Na elos ito. Elos na propos in makuluk siya. Chisa wang na pa yung makuluklal. Na metalero, tal sila na parapos. Parapos. Nga kung masing weapon. Katita lang may kul nga rela. Makuluk. Ito natin na fast fall na kakwakan ka ito. Kakatsuan pa na. May kul nga magatingwi. Aramasing. Na masing na mirror ba na nagkamasing at factal me may kul ka na pilot. El siyang. Katika yung mata na mo, okay, mamit kul nga, ito lang makuluk siya kat weapon. Na may kataktal lang yung makakos, finkalakal na makakos siya batakang o may siya ito kapin sapta siya minsiya sila rin. Katin kalim na pa kala situation fa ka fela palta ka na kaya. Helta ka na kaya. I think kung we oro yes nga ninge na kaya mo loma ninge na wana dipan metalal finga teta lang mga rekulu kakat we pa na may kulukchi makulukchi. Me kisben kat conform na kaya malan fela. At Jesus fenal ta ka fat mo me. E fin kom lang siya nga kumersyon nga Fela siya nga sangal Jesus Christ. About kalam ka, ito ka na kaya malututsim siya nga. Sangal niya, unilya pen. With Jesus, para ito na topokal punches nga. Ilita la, wan mat ka ni siya laligi ko siya makatil siya lang tar na kaya. Wangin, ito ka na in akustin, fala inme, la ne la makuluklan fel. Na ma akus la ka tram kingan, tako in the literary context, within the passage, si makatataga akketeyac. Tana, wanan shalayak, wanan repetiyak, mga in akalam nila para, siya yung taga, may choose ngan, may rom ngan, talaroya ngan, in fact, makuluklalos ngan, mga can apply, siya crucified Jesus Christ. Pangit ki, me,
Kisentjek sumain na kading siyak siya man Good Friday. Siya crucified Jesus. What in their context ma panalos in crucified Jesus na makluklan fell. Self-righteousness, coward, me betrayal. Nataka na kemashingan na conformity na kemalan fell. Ma na may ko lalos ngan faka elos ukwen na eving got sum na ke fosnong lit ko ke penamariching e ushe ipsima taka kadin lila may unlan me lalpailat ngan. These are some of the cruelest human being in history. Na may lalpailat elos ushel na chija na inkal flat lal kafa na may welos na kayo 20 apnal pangishima Jesus crucified Jesus. Cruelty. Elos met akmas. Elos are makuluk. Ito ka na in a general population fella. Kenam tak Adam and Eve taka. Mesh masikya kemeta. Cain and Abel. Cain and Bunia. Me kalik mo kuljiban na wiyal nga makasok. Na in a sense kat kan tunching ito la pang oyen kuluklan fella sing. Me sok akmas eving ka na get 10 commandment ata papa na simlekangan wangan lang siya pakat liya na ke fostong lit ko sol silan matruman el dal chukilya el kullu cruelty pangan nature lan wait na eving ka plan na si kumta na siya crucified Jesus Christ. What lead to crucifixion? Tana makuluklan fela. Or makin saptam taken saptalong lead portion jibena me akonye mas mai ushel na finchak sine. Kadin kalam gana akli me kostana it's general. El wana intaga apon na sipa repeat oyen may kulukshi. La oye faga ilosas kangan Jesus Christ la som na finchak sine. In ela. Or la som pasal siya pa sa malala, finchak sina ba, baba, nanak manas na sielos. Elos nikun, my Lohsr. In that vicinity, oyen met kolingan, Judas, solsingan, Pontius Pilate. In that vicinity, sak na pasasingan song to the rest of the world. Whenever, when got na phone nash ke oye mga trampang Fosrnga. Malimay ko sila patrimony. Katali na ke literary context na ke saptalong li korsman na ke lesom shipyo kawan ko singan na el taga yok na pay kading kalam kela me ma sampram kinyak nga taga in a general sense na phone na makuluk flash nga. I think that some aki ka di ka din read in a pay mga na that's kat na phone na ramang. In different ways, it relate na yan. At the individual level. Na ito ka kapun sapta singa ito ka tanay pang supipyaktar. God, papa na manas na silos ni kinmay Lohsr. Ito ka ini lama kuluklan fel. La oya fagya ko maskyan, ito ka ini la. Ito ka na sikom, kisbin lang si kawulan. Katsum na me foston ngolon kors fashpen na ke ipsi ak on kors na kalam mi tigun mainge los matainen siya eternal Jesus Christ casually matan wanan wang na oye si main taka me
elos wina mao complacency si bang elos la wang na pa makuluklan Jesus Christ elos wina pakyang pena we pena maure when I wang na differentiate to yak hey mo wang makuluklan kaya natin singen o dahil we pena tako ako na dito ka na si kumisingin na get church sa misingin na Art na pa yung mga katkain actual siya kat wipen na fash. Ito lang mga makuluga kat wipen na aramang. Elos shop collect fin shakshin sukuha na elos shoes fucking nuk el nukume in connectla emalan siya. Tukun maing elos matana inen siya tarnal chishas. When I wang and no ya siya main taga mo masatawa siya pakatashkan. Tafing na siya pakatashkan. O mga me, sham kinyak penake, sham kinyak penake me, Old Testament mo mga isikyak. Tanasik ko mo siya rin kalim kela, siya crucified Jesus, what lead to the crucifixion dana papenange, makuluk pa nge. Kat we na itala mga kulukat, we penara fash. When I wang na tuyak in line, actually was siya taga na sikom. Makuluk siya bepang. Simla ke me, siyem sakta ko Fosrnga likiyac. Katita la mga iskuvlugat, tina tuyak actually was siya. Naltaga pa misya ke oyen mga. Siya iltaga nas na siya ke makuluk lasngan. Oye siya, ankle siya mataga na sikum na ke sol siya nga. Itaga pa na in apply na sikum siya nga. Katita la mga sa to, kat weepen na fast na ke, me, taga na ke complacency siya nga. Na-accept siya la, mas nga ba, lead na ke, malutut class na siya nga. Foston ngul yan ka ang alakos. Na taga read, kating kalim ka na pacl. This is skepticism, cynical. Mga manakulog, ay los me, eto yak pa na isya na fast na mit na ke, akwak lalos nage in lafo na line munilya. May siya fasya kwe elos usukay walos pange. Wana intaga may shesh me akulukye me misha sila Jesus Christ nga pange. May siya fasya kwe we elos usukay walos efak kaskuluk inangol Jesus. Efak kung bata fa mo kume kanaus la temple ay civil masyala tukun lentolu pange masing misinterpretation si patakang pange oye silan mwet nga dahil nga takliye te kung ba fa mo makanaus la temple si take them 46 years a misinterpretation siya teacher din na rampang that physical temple el rampang kun manol El dal ci vena sang non correct misinterpret machi teacher la kalaminga man ol Jesus Christ pa sham from kanya nge pa ta ka leaders na ke malutu chilash machine young alone course but took him 46 years in Pil temple siya na ma Earl Solomon ta ke pelal me Rome ngan temple lal siya erat mangan 46 years that misinterpret much in fact la Jesus sampram kun manol en wakiel tukun nan tolu emolya siya leaders na ke me resurrection sunday tama si may naka-control la ingin na la el pa masaya si may taga misya ke makluklan fell rejected may ngantin na etan reject ilya isa lang na si Pontius Pilate na lesom na ke metiki pangalele me shup yaktari som na ke auto lilan misyangan may nganta ka na rol akshakshakya makuluk chipa pangal nakum musyenge pos na matuyak fa matipangan chisya sel wan na pa pel chisya daga misya the akshakshakya lalal fung sila kum na aspena in church pe kat som we alu akflati lem mema when aspena o yeshima when ka dintina fully sang mo pa
Jesus pataka misha tausin luosom na ke makuluklan fel. Fela singe alle akshak yor malan God through his son Jesus Christ na papa na mwet nga narangan. Makuluk sipangan. Ame eldagan misha beke. Eldagan misha na ke mwet mak shak kel nga. Komfin mo natin God si fela moli komle. Na aspe kan tram tinga ni na nage. Mwet ngan tuyak pia lame la folk nga kay no yangan. Aspe maliti ma orek finan American na throughout the world. Our professors get me lutut na wala American in fact mawangin catching skeptics pangama sikyak funny likiyac sukuan ame kat kalam gela metigi katsemini pidel me suboklashin trend might ma we takan sugilya Jesus ngan Jesus flokan ng trend might chingan elakalam yela lichin singa luel gan sa pamangin na dalete kat kalam na pa la Jesus kan funny likiyac sukuan kan norela mana kayo isaslan might ngan el dena non kana ke me len aksiwosya nan kana ke me len mi se ke makuluk lalos ngan para el sum na fin chaksin ne God baba na napnas na selos mayen los jeta malos askya skin non ka kapasien oyen tagen saptalon liga farna ke shupyak ngan el on pena fin chaksin el fakak penama masimal ta kana ke makuluklan felon fon taka shalla ke fochi gasken lidigat na ke malutu nam singa na kalami ke fostongul me sisaklu na ke fos tongul na ke angaul akalami meche fashak welo susukal wolos efak kaskuluk inang lol Jesus efak kompa ta fa kom ekanaus la tempo le shifi mashala tukun lentolua kom fin wen natin kat si fena molikom na fani likiyac som sukuan na machingan pataga akalami ke mantia ipsemet ngan na ke akketeyac tikin treskala tagala na akshak ngan pataga ke ipsemet ngan wanain me mwet nge malkin yak leil mweta akshak kel mweta wanain pule shamai lashka ngel wanalen som misha fin chakshine malkin ya forsaken by the people mwet ngan te na fak oye shima etga na le kalam kela el bakat chivena in lem mwet ngan akshak kel akollah len chivena fani likiyac me akshwashla in belchinga el enena len som na ke oye shi lashka elena na len som fin chakshine akos makatel sang na singa me inela makluklan but na kayo to include those mara akshak lalos ngan katsum na ke commentary na na me passage mataga akalimi be akyok ke account silal me tungan taga ke max up ta singa me ko first long yan ke tolingul we be look up ta long tolingul ke tolingul me ko nakatsum ne sham long lu fasit ko akalimi be me oyangan akshak ma eurik na silingan ngan riti sham long lit ko long lu fasit ko inakalimi masingan akyok ke sham long lu fasit ko akalimi ang elos nagawa siya liya elos akshak ya elos ya Asian ya kumgan sumbe na ke sham shukya fos long mekos akalam yang kemet elos liya elos Asian ya elos newer sig eushuk shifelos pange forsaken singa malkin yak lel maita malkan alla shimle betari ke Old Testament man ke wa masham from kunya ke shimle la in kalam na paila el paita ka mission na ke makulu
Masingan na nalik kalim sin may choosing. Manikatin pel na sign taka ushusyak fel. Taka din kalim gela. Etaka misha sila nga yalik kalim. Kalim na pa in kalim kela. Makay na pa supipyak na finchak sine. Na ke makuluklan fel. Ra metol sumas la kaunsingan. Tawag ke me sapta longolit kors fragile. Wana la ni kuya ipit kors may taka sipa repeat. Nature lan might kuluk nga might especially might choose we roam we oil pilot del rangan tana mana ke wa madalak fashingan metigi marichi magat askengin ang tana el taga mi siya ke makuluk nga at the cross mangan shikya ke pana lynching tana so makalim me makuluk lan fell on the phone self-righteousness betrayal cowardice o yang na phone na taka sipa repeatia in kalam kela pangay sam sila finchak sine elos nikin milos kat na phone na ina kading kalam kela wang in makuluk lan lime Jesus Christ el taka misha kesben lang si kaulal na Jesus Christ tai fin ka tukoy na mga factor katali na pala kat photo to na pala na ke me ako si machijela kalam ke mo lala si venan God deserving God pasupropyak ke oyasing ke makuluk nga shala ke oyan mwet nga na kayo mausela na ni kelferingan taka op me taka na ke me o lakoma tana papa na katash ke church la mising arshin kenigin me mata na itala mga kuluga kat falay lapen na shikyak kat conform na ke malan fel kat betray matalad fung la shven na ke oya machijel taka akal mi finchak kat kapen na nakshak ke bena or mama matalad fung yashkang kat mat Kosrae na tuyak line mama Christine matalad fung la Kosrae rang when I nakshak mangan na phone na shikyak ke chisha jelan finchak sine utak shak chona mangan shikyak shidbena someone yakatin kalam la para taka misha el taka misha na ke makuluk na kayo nakatala emphasize la me si fan na itil nas na ke pacl alfung the situation for kaya marsh ke mo lo mo ingin na pa yokshipel kadin taka kalam ke la Good Friday singe taka na sikum singe kadin kalam na pala el taka mo liga he make that purpose in life to save us nakatakalim ye ke fos angaw singen el dal wana dan me akalim ye shidbe destroy temple singen built in 3 days wana misinterpretation siya katakalim ye pienge shidbe taka na shesh katin akalim ye kakes makin ye kat pensi magataka liye masim ne ke pa pala wana kadin arpe katkan ushe na ke faction me elo sivena kune misinterpret ma Jesus Christ la kalam nila munun Jesus pa la kalam nila el dalgan munilya el siba molya ke tunan naktolo el den alle from kun temple jingan elo spas fact sivena fangan in other words that misinterpret ma Jesus la kalam nila nangakum tka penan tka na ke bible mising mana pa si magat ashken me kat fat na pa masim na ke bible mga yokshupe kat ukay bible akkalmi mana pa ya pa from kunya wana masim le kat kunya ma usin na ke nanak lashifen ipsinga yokshupe na ke me temple ching me lenak tolu Jesus la molya kataga liye fos angaw kapuan kung finwen natin kat si fen amoli kum le fani likiyac sin sukungan ipsi me tapangan ipsi aklo kada sum na ke me fos angal megos na ke lam ngaw angal megos na ke lam ngaw taga na ipsi nga nakalamina when and forsaken by his own father God
ipshirikshimeta forsaken by people. Fos angal megos nage lamgo lakalimi fosikashgan wana Jesus len mo God papa forsaken him. Nashikil non ko o yang and trampel Judas. Kat sumnaral Judas. Akal mega forstolen rel megos ke sapta sipenange. El betrayal el esmakta na wan makuluklan Jesus. El flog na sulfur tol ngole. Tashikin non ko nagyayatolu. Tafo si machusas wala Jesus ngan. May chinalal chifena som takakanala. Nagtakon na kesyaksinan na kokata kelferi. May nyan na fon na isyanan. Wanay len walkinyak leil. Na inge nakatakan na fos angal mikot na ke may lam nga ulsingan ta na wana len feel like el walkinyak sa besin papa. Tamayalan. Kat papa. Kat liye o ye stage may takan na ke suprapraksilal ngan elan finsyaksine. Palamangan no fon na kayo nike being betrayed. Walkinyak le. Kat mo Krishna fin masit fan na rin kat mukukuyak ta kat liye control kat liye self control lan ko ma chiche lakal mi fin chaksina ngan nail being portrayed nail malkinyak la wana len focus na nake masmal ta kana kaya then mi siya nake makulug. Nakat mat Krishna pangakal mi nga efin katli etang na pay shakshin so kung wan ta na may taga fungul kat ke me kulacnsap silashin kada liye surrender si ma chija la fin shakshin na ke makulugan na apla na jesta na efin pay na pay mo sila kung mga akulin mo kun na pay ma chija la afresh fin shakshin na ewan pa na may taga iskat laga din tuwi na kaksakin siya. Kata na finne may ta Srui katla. Finne we are being portrayed. Finne may ta enikat. Finne may ta fak makulukyer. Finne may ta lasifena tuyak langkat. Kata liyan ako siya metro, metro nga. Self-righteous leaders nga. May chinalal Jesus nga. Siya Juda katli o yem nakaiwangan kachisa Misac el surrender itala mga nakaiway som inmuna sikko Good Friday itala mga nakaiwal kanina mga nakaiwa kayo Clive Fin Jackson maawona sikko Good Friday narito ka na sikko mo siya nga katinala kasil kata Jesus el surrender all. Na may ako meron ke mo sila kung papin na nga wan makadasukya man katayta na pa la bang mas mawoy meta bang mas maiwonin si mat na kay wape. Na katayta ko na in mo kinte fakat pen o yema matanda ka na kaya. Eltakan mo likat. Nakatiyas matansap talong lead course fair na kaya makatash niya na silpen na taka in laman makulukit kos makatakan lang ito na apply na siya kayo siya crucified Jesus Christ. What in their mind crucified Jesus Christ? Tanayin siya lash nga na kadinungan ka mo kat siya na mo likat la self-righteousness. Kikepin mo lash nga betray wana Judas. Kasyangin pa na lash nga o yung mga katkalang gawin malal siya Pontius Pilate nga. Within context, literary context, katlita na papenala shamla, nanap na sa sielos, kimakuluklalos. Akat sumutay kay Genesis, this passage relate to the rest of the Bible, then na taga, kena Genesis saptatolo, kuluk, siakostin, murder, akketeyac, tako na kay Genesis. Katashi kay New Testament na wang na pa shish kan siya na muli katle. El makena, he had to go on there.
mwet nga nakshakshakil, elko, he had the power to come down. Tashakta, elke monashish, elke molikatle. Now, Fosrnga megos fale akalim yang. Ken full one line, in Poloen shen nog von Lohsr like illusion auto. Dan dele samme topic shilasha. Lohsr Fosrnga misje. Dat is me Fosrnga megos shingen akalim feeling forsaken by God. Fosrnga megos akalim yang. Ken full one line, in Poloen shen nog von Lohsr like illusion auto. Likiyac shaklan mwet ngan, el na shupshupra ke au ya. Singal lu. Auto lu elan, na inge na singal lu ne ke auto lu teflan tok, Lohsr la en singan. Todo lawon kos pacl anfe, fin shakshin. Awon kos. In full one line fana ke polo, me Lohsr la singan, auto lu. Na apkran na ke auto lu, teflan tok, sisjes el woja ke fact. Heli, lama sapaktani. Shakal me apa, katla, efa kom fast likiyac. Pangan enshi mataka akkalami na ke wanalen palakin makatil malkan Allah. He was forsaken by his own father. Nashike nanko. Elta ka kat laman maitshi. In akfashila masma na yak fella singayin na. El pa perfect lamb so kumaita ka mi shepen na ke me lain si maakwa ki ke kafa in the Old Testament Exodus sapta singa lu katka li na ke pukla tenel akkalamiyak mange kafa mam tawre ka pang lain si ma leta ka enwa ki perfect lamb so kumaita na ke me na ke makluklan felon fond forsaken by his people, forsaken by his own father. Then ela, it's an absolute necessity. Then som, or ela mangan. Na ngay, katakalam may ipit ko siya, nta ke saptalong likor. Yan nakatagal na ke, elan fin shakshin. Wowoyak ke, katla, ke fokum fastlikiya. Mana shafta siya bang ako marskan. El kayo klane el lesom. Metigen mising el wowoyak. Katashin mwet matuin siya. Elos longol, elos fat mo. El pangol elaicha. Na siya elos cashers. E siya insuel. Tenya ke wine. Mwen, sang na ke sukosyak. Na kola ke lanim. En mwet nye elos fat. Kulye wun. Katsano la elaicha elertaka molal. Chisa il filma wola ke shipasha lulap e shislamong. Fingatli kata commentary siya yang na ke gospel la Luke Mac na kelson pen. Kumle Fosrnga kata account siya yang akalamila. Fosrnga is manain well. Ke directly palana pa keoksing. Fosrnga ipin me wine siya ipin me siya indrate akmatotolila den ti palana pa keoksing. Ke len purely munun mait siya pala keoksing. Fosrnga kata account siya yang Fosrnga is len palana pa keoksing. Fosrnga, in other words, Fosrnga nak matotolila manol. Len palana pa mi siya na ke makuluksin. Lohsr la autolu signify vinga tsumnege commentary nata sa akalami ben na Lohsr la. Lohsr signa makuluk. Me wanain me akalami la Lohsr tsumnege wana taka ke Exodus gashi
Simle ke commentary nato. Akalimila el nanak na fon na makuluk lan fela ke Lohsr. Makuluk na fon na pangan. Signify makuluk lan fela. Lohsr autolu si pangan. El tago me kalim na paela el tagay molila makuluk lan fela. Tago akalimia ke metal siya foslongol siya silbe metal long lalkos. Metal long lalkos. Akalimila el pankenek sumay taga ela makuluk nan. At sumneke me tong chike foslam ngawingan. Tong chingan taga me academy ke look long tolu angalon kos. Father, into your hands I commit my spirit. Foslam ngaw bangan. Nakadash ke me ipsiak lu ada taga ke ipsiak shafangan tana sign mataga ke misha shilangan shikya. Foslam machina ke lomalakos. Tameti yat cover machingan na. Inge na kadetala el rechekia ki el taga pangan el tolla me mongol shafla shingan el mi shefin shakshine kalim na paela pangan na pangan lim shima etaga isla makuluklan fela paitaga na ke fosla malchi lomalakos ngan our sign mashikya ke mi sheshilalingan inakalim na paela el pakat shifena el pankenek suma masaya shima etaga mi sheke makuluklach lan fela shingan na kalim na shelos nukewa eloshet nta kaksakin mutawaek ke me Lohsr fostam malchina ke lamalagos akalimila pelchina mal misha me cried out ke foslam ngawingan sign ka akal shikyak mutawaek ke foslam malchi Lohsr ke tempola foslam malchi akalimi na in pelchen na Lohsr lishungyen matal tempola Michelle kiplu le lang initin fingatli kata commentary nga kalamila Lohsr inchi alla toars takes about met tol fuku man so project enching Lohsr from top to bottom, tak na lang patatin natin Misac influan. Pangan siya kan matagakalim la el pakat si fan. Inge na Lohsr ni kekla pos la lutli de fa mo pangan ni kes na si kom individual gen uchat ne ke me tron matal singan throne of grace. Dile preach nga na preach si fan na mas sitting at the right hand cut father baushi el pa matol flat Lohsr eli keslan kanigin molds when na si met na kayo Belgian mile tolla mongol ngan according to first 50 chisel silba woyak ke pasal lulap e sisla mongol a first mongol siya kemen na in Belgian na Lohsr mal lisungan matal na ke tempo la Michelle kiplu lang netin fela kususya yot lalapa fukailik fela kususya yot lalapa fukailik foslam nga luwa kalamima inkalja ka ikekla met pas pasin metlan me ka chami elo sifilbe akmolyeyak illa likiyac lalos etigun chisel molyak liki misha elo somna sin nain city matal yen met pas lielos we ke met kol silan met mauna met maun met lal shat tarn chisas elos palakusus lan felo elie manako mashikyaking elos tanin fung la fa yen na lat el inge when that in God na mangan pa
kategori ke fos me lam sina ke lam lakusha akalam na paela wang na pae me machaya ma uchak na ke misha sing inge na gal kalam na pae la el pakat sifena el pa inkenek chimo machimai ta ela makluklan fel ash na pae akal mai tak na chelo kalam gella el che pae na pae la el pa masaya met sol chinge aklena mashinga na kalam ke men me etaga na ke melutut na ke sette chenrio mo yak chinge etaga akalam na pae la el penapakat taga fon na ke gospel chinge ako minanakalen ipsingela elos richekilya ke lusinya to toluta forma eldaga ora liti lalingan disciples lalingan moelal elora man nasin may choose ngan nasin may pharisees ngan o dal check pena mes pikmen dal self-righteous elos denial ya tayo moel pamasaya na ingin approve patagang prove pataga tukun elos akshak kel chuprupyak ngan dan chivena fani ngan ingin na kushusya ngan me elang inetin ke me malishisngan mishali wang in matkain na ramangan takain kalam galam Jesus el taka el pamasaya sima fa mo el pakachivena takan naman mwet so na sikyakangan yon na Lohsr singan ka autolungan aus nga lune ka autolu Lohsr en singan el misha nama sheyaki me malishishingan from top to bottom kushusya ken lenikas toko inkalyangan ikekla matngan matmalaf mishangan molya som na inshitiya siya ka narakain hate singan kel mishangan mangan shikya kadin kalim na paingin nala proof ya ki hakal ngan shikya proof ya ki na paela el pa Jesus Christ himself man ngan temo el te pa masaya siya na akal shafta siya may taga na sikum na ke me resurrection Sunday siya pa molyak siya ta me Good Friday siya me na pay siya ako masya taga na el kayok na no kayo kishben me kishben pakotin yoklan kat papa kat wina kat ngon na sikum eliwe la no fon na makuluk mataga siya repeat na ke may kolan may choose ngan chuda sifena punches pilot we sold siya lang finga dito na telos pa crucify kateler makin may ngan part of his plan in winiya when siya fan na natin ngakom inclusive na kaya may ngan manifo wana po nila kalamita room sa tatado Fosrnga tuli we mapapalafak ke makulug kat na fun na matkulug we are part of that group 2,000 years ago ma payapane bunilya crucified shop collect ngan manifo mankat matkulug we penailos Carteler makin met na kayo wanganin rela plan final ultimate mi siya shema kadin na kadin pause kayin kadin de kayo chilan lime Jesus Christ ngan kadin na tala el offer up mana kayo finne eniyak finne rekulu o yana kayo wild muslapena which we know he can stop them el kan tulokon niya maurit na silingan. Panalakam na siya pite ke Ketsemania. El kan siya lichin siya luo ke lupufan lal. Oil me, he had to go through it. In me, in mo na siya kom. Inela makuluklash. In the surrounding patches, masam from kinyak mwet ngan, taka na siya kom siya in 2025. Tanakat
weaponailos kat matkuluk. Who crucified Jesus Christ? You cannot point it to the Jews. Kung di kan point it na sin Pilate, kung di kan point it na sin Judas, kung di kan point it na sin Solzingan, point it to yourself. You're part of that. Kat matkuluk, kat pa crucified ya Jesus Christ. Inme, lanela makuluklas. Kat parel taga misya. Inme, inela makuluklas. Makil lang si yoklal na sikko. Bakut Friday sing. Lohsr la akalingan som na sin mwet na nin. Kalam gala pay na pay pakat si madal recheck yan. Ay tituin siya nga. Mantikong ngayon tolo, lamulyak. Fakak na pay kalan gata. Masya nga, that's just a part of it. Fin wang mulyak si may tagakalamiyak nga, kasyan riya nga, na wang pa nakalmin lalal fin lakom. Tayo na ka din tuwin siya nga, consume, nanak na insya ko mo siya nga la, makimakuluklan mo ito. Nga kong pa-crucify ya Jesus Christ. What crucified Jesus Christ? Nga kong makulukla siya. El taga mi siya. Fin siyak sinay na iyala kom liki makulukla siya. Nga masing nga sumnasin siya, met lalal fung mo kayo na. Met mafun lao lik lalal fung lalal taga mi siya kaya makulukla. Masing pa yok siya pa may tagat sum deliberately mta kaya saptalong lead course ka din diye literary context. Diye pa na kaya may ma popular siya mon kaya makulukla na throughout human history. Kuluk siya nga tako na eralada manif tako na kaya 2025 inge na katliya shal na lalap siya nga katliya mafon na siya nga na baya kada portray wana chuda siya lalang baya na baya la katila pangin kenikin mold so katila na kaya baya na baya la katila fela siya nga kaya nta kaya mawala siya baya katila na fela siya nga me kuluk ogat mat Christian pa kada conform na ke oya singe na fin katash ke oya makatakal minge makuluk nge pange pelch ma way met kadin for laulyak Christian esam ma siga tramram kin ke shenritaria Syria ki katar pelch mat se for laulyak lalfung ya Syria ki tarikat men pa Good Friday singe akketeyac ki katar ngamnan katanin gat na makadra la tafung lang katsum narol manil me elmat iwe sila sila ka mi sila ni iwe katali ki makuluklas katakal mi makisyan ni meta na may iwe singe mansin man na kayo evingom so na astel la fung ni singe ba kataka na kya singe kadin taga akkaya kung kuntaka na kya May Christina Syria kita pange oya singe kadin silba na akala mi na siya akes makin belgium at for laulia ko ngamman kat ilyak na machengan Syria ki circumcised by the heart ngamman kat ilyak na machengan na relationship siya pange the relationship singan pa rela self-righteousness ma crucified ya Jesus Christ ngan met callingan met kollan met choosingen. El dal marsh waslan dal chifen. Chak na wang and she waslan mwet kadita. She was chifan na magatash kaya met Christina pa. She waslan Jesus Christ. Men ka di shushang na ke. Na kaya kat for lauli ak lal fungi Syria ki kat kaya ngan siya nga na. E ash magatsyun tasak el taka laiwe kat el forgave tari past praise in the future makuluklasha. Na wala nga emphasize ka Victoria kaya alun Henry siya online. Te kalme pa eliwe makuluklash past, present, and future na siya license siya ka din sa mara makuluk na evin ka chinyuan ke lalal fung siya lach nga kada tu teshi para makuluk kada teshi pa me etala makuluk siya ka tsum na ukay na ra man online ka dem tak sisla inkod akos din makatash ke kastal nga taga akos or malala
relationship singan pamtek pilingan katek na eklein laman Jesus Christ every day na pangin fin saksye para taka misya ke magluk nga kadin ekla wena el in mol si katash kem singing na ke katash kem singing mwet na ke wa pacl fa man shin mwet na ke wa palang si ka misya silan lem misya silan ela magluk lash na siya crucified Jesus Christ. What crucified him? Kat na kayo makuluk la siya ba crucified niya. Kat pas aral taka na fin me fela siya nga. Man nga kung matkuluk. E mel taka if I lara manilang siya kat. Ilang siya kat. Pangin masya nga. Nakaya nga kung masya lang siya nga ene ng kanan ke mo lakong. Mol siya nga na kadin mol when na Jesus Christ. Kaya ka mol siya lalmeta. El molin posisyal, el molin lang siya, el molin sang may tataka metlagal. Lang siya nga el te wakla mara kulik na siya. Siya kwan siya altari fajakot na kal. Siya Good Friday siya nga pang. El na phone na makuluk. La makuluk lakom. Wang na pa may siya ka in ang efo kokum matana ke siya sa kloman. Efo kat matana ke man pang kikiaplal siya wang an excuse lash. Satan el taga impel na ka wan pushekat la panang ano yelal. El taga na pushekat na si bakalam ya chutas. Skenon ko. May sinalal Jesus Christ. El taga wi na may tlan nga te kulun na sangin siya na ke. Katina kan karing nipsingan. Katsum na ke sop sapta siya foson kors na gate kors. Si bakalam ya lenching len lan matlan katin taga flatchika. Siya wi taga Satan el wi pen taga. Katin pelan siya na pala. Masing ako maskan devil is in it all the way. Tasak tayo lal. El kuftari. Efo, men machi may taga kishen riyang. Muliak silang Jesus Christ niya. Inge na el misya. El misya. Nakadat som nake passage tukun saptalong likos. Fan nake matan saptalong lalikos. May chipang man soche from Armateas. El tagang resechet Pontius Pilate. Na nisiya Jesus likiyac siya. Nakoman lau siya lang ay kakalyak lala. Mangan tinash ke malukto tata kating kalam kela. El kapashman na kaya saptalong lalikos. Context, literary context may taka ikes la saptalong lalikos ke me shenria ke alunit awen. Kaya akketeyac na ipsingan. Utak lail kalyak lalan itak yang yotsingan la molyak akfon niya la masing ako maskang gospel lan Jesus Christ Paing mosing kat kulo malap ke me taga si bakalam na siya lang chikaw lan kat na si kom ke Good Friday siya me autolu el misya awan kot na phone na lan ship. Father, into your hand I commit my spirit. Luke saptalong tolu Fosrnga lonkos. La molyak in lentolu. In 3 days, la resurrected. Malua pang crucifixion siya pamtak kiaw ya. Taka nigel mi siya kiaw tolu. La taka resurrected. Pangin keyword luma taka get standard lesson commentary. Running na phone ng akong kapat na kaya last week of Jesus Christ. Kaya mo lalo. Kat kulo malap. Tikin tres kal sisak tu kaya me. Wan pel nga usut tumatang usut pel singon takan na. Akta yan na phone na. May na akpatya ke pel singon mala. Akta ya wo ke chen mante ya. Ang may sigat rakyok ke Sunday school. So nga usut talan kontakta met. Na ke kaso.
lom pepel singa tikin. Kulo malap ke teng loman tikin. kaksakin gat ke akketeyac kalim fanen si matago yuro lim silipan ngan amakos na kewa wiya ke lunch pel si man mutawaek akketeyac ke Lohsr Fosrnga Misac inge fashion ke sharap si somnange ngakan fact mga bless na pa ekeluti sila nge malalat fungimo the gobe goes receive ala na kalim pabetro kamenan ngen ako la onso ko metiging or onso ko ma ngseyak ngen kada so min lip shela nakadefloko nagi commentary todo si luo nakatkakalien la rin ma ako step nagi len lowos ki mama takte tukun makataskeng na onso ko nge inkain kashape duti si Wala na mas sa masan tikin. Saklo. Kalpangan. Mwet unlash nge golden voice nan Seattle bange ke pada kago hindi kasha luti nge algat le sing it. Kulo.
Tigin gulo ka unso ko ha. Commute tigin sisakluk. Stakluk nga nadal ki ipsingan. Well, ngina, fakulo malam sin Kosrae Gospel Choir na keon sa kungan bain kain kasagat pagi makatas kengan kadin tie. Yan na first ki alu ke senria kadin dia na pa sipen siya masaror la fin saksinge ke wen na din kat. When kat fiak makat matlalal fungi. John elakalim bigasi John on sapta si Fosrnga mo kat fin fak makatay nga ni Urol kat professor in laws kat kikiyep ki makat fak o yep ki makataro tarak kat fin professor in galim oana ke laws in galim na siya nga ni Lohsr in siye esan chisas wen nadal aknas na sikat talagi makuluk na kayo. Amen masingan tigin kumpulo malap. Na we be faklom kelutiwo woloma kat fin fak mo wangin makuluk lash kat siya nakiyape kat le wangin mapayin kat nakikumakalem yun naki John si saklu grom dolu Fosrnga dolu sikuna akalem ye kesen siyak si makom siyak ngen siya na pa uniyalem ara ngakom da kind the point na kelchuda siya kadel na fak ki mas laki John on course fasit ni olma devil el na shola na ki matamalutut ngan wala lem for John on course fasit ni olak kalembye Samsam naman nga bata kay amen nga. Kung naman at tigin. Fast na met. Finma ki pa bola amen bel na kayo. Silo. Finma na kat kineek kat pain lang bata na infalfalin misya te pangan si pela siya. Mayen kung finma tahan siya nga luting am tahan siya nga eto ka ke let there be one interpreter kapa si fan kagilang siya na ara akalemye na ke faksilom na ke kat fin eken bystander ka kung finisom na airport ya nga say something kumintar siya klamasi kulu ka siyang tot sila ngayon kasag man kat koflaw kaya kat lagi mo pa iswasan ka ata nara fakyak lala kalam ka ipsingan kapag kulo ke lutut wo silom lutut na wo ay pa fanin singa mo yan masima anbesik nga ba wun po si mam sam kun kung pa fast na si kun po siya nga. Mapapala tikat ke. Kahit na nan kung fast na si kiyatarya masingan. Nga nalikalan ke. Kung fast na chutas na si karang asum research na connect na pala meshing. Kaksakin God. Kung samsam ka nala, when relationship lal, kimapais was sing nga kung kabenso matatuanim dala malu Hey, nga mas, yellow. Nga ito, ma. I know it. Nga kainita na pa may sita ka matasis kaya matatang. Proyek ni tifukla, may sisya klamera, and tapetang. Making nga masya kaya. Dalik si dewi ka dalu. El taka matana Everett me taka. Nga kayo ginbet kiya gani. Esmak na matiksi tutang. Elitayak el shuke. Steady pairs ago, rosta ka. Asikla memran. Manin bet kia ke University of Washington Medical. Met kayo na pay. Pangay talaman siya nga syukum Pangay met si fan na mautyak na ruk na siskan bet kia kalamalu Yes. Awal ka sa relationship siya nga Kat kay nalu. Kapen wangen. Wangen ka pastor sin mit makatwialu. Ara compassion siya nga katinin na. Amen. Katinin na compassion siya nga. Para siya siya Peter kamlang singa na ba Kuminlang singa kum kadesip na tika keme ke kaslan God. Ke kaslan God. Nang ako binte wun pole
Mwe chuda sila nga ita na pala wangin madan matching at finsom na ke Mwe Read kung fact na yan. Amo asike fosakos. Amo asike fosakos ke meto lungul. Ikasem ni tika lungul itkos. Okay. Fostol na kel me kos. Meto mong lit kos. Pakong fact ngan. Ay, anan Sum na kaya usi. Sum. Asike share liye mas. Akketeyac kumpara nga sum soup mga. Okay, mga chike liye. Moon pa usi ke chutas. Bange. Ilange. In fact, ngawrela manakuluksi. Kinga takaka nagsimwet siya wangin mwetain enwaki. Na katfinsom benegit Deuteronomy lungul siye. Kat kabenis tala faxing kabenta kay keme. Let's see. Katsong kaya on kos na kaya. Mama blokasing nga ni aspeke. On kos na kaya. Nanak manas na siyesh. Ete fuliye fesh mwetan misalan met wangin mweta singi. Entingan mga kita ka na kaya. Niye. Aliye. Sige nga tlaliye na ke loki kiyap katandara in court. Arek ba in court? Court na pacl. Papi na nomsyan yung. Ay. Avak na paila. Kadinan fulok ng mapay. Si waslan kadara ke. Siyaka yung duty sila mo kung siyang kiyaw liyak. Afin pa yung nga pa siya. Tikin trescal check. Ka tres pa wisha pa siya claim. Musingil din na siya. Amen. Ang ganaw liyak. Kaya na fact sila mo. Nga siya na relakin sa nasik. Pa nang sima kolya mi nga nalina siyuk. Kaya siya sinkada pa. Ngaula na pa kayo ka. Ngaula nga. Wangin na pa perla kalak kipelsik kayo katakanasik. Nara nga utay lasik nganta ka na yatan kat. Papatamas. We metlalal fung yung edify akketeyac. In fast na met. Pas tari mo din perakin kat. Alen na pas na bay. From na. Majanong ke church ke. Majanong ke church ke. Majanong ke church. Aulat church la ke pelan itawiye. Masima layok si ke opening la ka pa. Masima ikekta na sige pa. Mansam-sam kun yak lang si. Abang fact lang etari ke sam-sam lak ke aluwe. Na ngayon ni Safeway 2 years tali may kos paunin lang siya. Ay. Kosrae niya kwe. Asom nila aswe. Na ara ngalalping lang finsom tayo sakta sa kisin sa lalal mayok aswe. So na mulamang. Kadin practically wisa maluto na siya shivena. May kat sing na fem singiya. Kat me katalaw ralay ki matsaya. Ifo kakat kaya siya sinsiye. Pange mama Good Friday ya. Kate som Good Friday. Tatang Misac singe. Salyang na takamda. Indam na sinmugul da maya siya. Katalit na da siya. Aray naskal men Good Friday yan. Mwen siya sa pelel ta ka. Ni kanawas na siya ulalap eh. Nara katin inaskal me yan mga taro. Kat fast na mit. Asik pole. Rek makin kastan ka. Tuve. Natamli pa nga flok nat pelan sing kumin agren mit nga rela onso kumangas lang eh. Kaksakin kat kel di wolom. Agena confirmation to. Kamtel Melissa el kulo malap kam to ka fake men che men nga tu na siya nga men fail. Tigin chemel to ka pe fa. Pa bange. Ay minta nga na amen kulo malap. Florios kulo malap. Ay minta nga na, amen. Wala nga kalamit. Kamtal Melissa William, amen. Tigin mekil, kulo malap. Amen iko wipa. Rose, kulo malap ke mana kayo. Elan pepangan, kamtal, wala pa fakshingan. Tigin treskal. Might come to ram na. Akketeyac. Ay, kumni, mana pa sila, yun ka din yung mamakat fakshingan. Pay tigin. Faksyon mo parang alle. Ine na ka din ni mama kat fak. Kat spew out na.
talpe kulo amen penosium amen kulo ke malut kulo malap tamlin chipet buerskan fa amen kulo per kirsan kulo malap tamdad plunge kulo kitsemeni pangan kitsemeni kir kulo malap tuwo na shiwas kewa kulo bad tuwo kulo na singkat ke mo Lohsr kewa happy good Friday kulo kirsan aluka siya ke onsuko lal asan kal pangan onsuko an pamshu ka kitsemeni kalwo
Ramalap damlel asan edamdalyay ko. Ramalap ko sale tafla pekastan gat ki pasawo lowos. Nga kalemyela onso ko mayak yagingin ang emalan. Siya ka nga lilinsin. Nelilinsin mo tan, okay. Ne şekyak bangan. Kulo malap nelilinsin, malum paun sukungan Kulo malap. Ang lenga kakto yung kumda shufi noon. Panget, pana. Alam nga. Pangan. Kulo malap nelilinsin mo tan. Ay siya kumin. Agilin mangan kan rela background na naki masilula lang. Pastumit. Agilin matash nga nakatakali. Kulo. Tiging kulo malap ke akyoken. Katin pel nam tola kat Amen pakandan ka akkalan ni. Malang kat pangat demalak. Mga Srui nga kung tuwin samsam. Men masingo sa pangalan lang siya factuous naman. Parang ngayon kin kung gulo malap. Kaksakin God. Kaya tigin Paulin lapang nga amen. Hey, duwa tamlen. Kata Winfield Paulino, amen and amen. Kulo malap. Shuvin kormek pada bangan. Markilash bangan. Niya pa ni amen. Kulo malap. Tigin. Omni kumtaga minit na liyo kat men suwosa may taingan ke. Katal ngayon ngayok ligi ngan lakke factuous naman. Kulo malap. Siyastan kat tikan follow. Wisya pa una pa faction tamtal rosi lakkalan niya. Kum tram fakkalan niya. Ne Florios kum kulo malap thumbs up pro langsi kulo. I'm tangana kal kulo malap amen pe. Melissa William tamtal Arson mo Seattle bangan sisac a mix up tamtal Joel Pais San Francisco tos. Kal Mekil tigin kumkulo malap Arsen kumarswan kumarsyengen na tigin Mekil. Digation notan katin wikom. Rostan kulo malap tamtal ay talang nga tamtal silok pangingin na ilar itpam tamisorya. Ingin ang ay talang pwela kat Ars kapash. Kalpe kulo malap amen. Kepena Charlie kulo malap amen. Per amen kulo malap. Kersan aluka kulo kyak pa spelling una. Gethsemane pangan masih kumsam pinagkersan kum kulo malap lunch. Oh, okay. Gethsemane pop lunch okay. Ingin ang ali background. Okay, kulo kersan. Kulo lunch. Patuwo pe Pat Finan Indiana, not Indiana, Minnesota, kulo. Namnas long lash happy Good Friday ben na sinmat na kayo wana pacl likiyangan kulo man lapat. Kersan aluka kulo man lap. Kulo ke kasin akketeyac. Tamtal kime from Guam kulo man lap. Ona kadakkalam nge. Palange, tamtal palange, tigin polin madalas kaya auto luwa, kus magal doon na, dal takapen na, kulo malap kaya from dalan. Matawayungan, alle, commitment na pangan, tigin ka, tamtal email ta kum kulo malap, long last penaral tamalis wiyasngan. Nepenita kum kulo malap kaya arsluman, tuwo kulo kaksakin God, with Charlie pangan,
Columbus, Georgia. Wangda pasha okay. Nesularin, Alaska, kumgulamanlap. Tamlan mityo kulamanlap. Tigin siya nga na. Fakulon na sin God, kaksakin God. Tigin cham. Ay, kulalam akswasiyel. Tamlan ringstan na kulaw kaksakin God pe. At alengan ke, kada akilin kuwos, alengan ke umdel tagal giye. Kasi wosin pel na kayo makataga. Wiko sa kulaw malam, kuwos akaye kad. Asmalin siya atala mas church ya. Tuwa kulaw akyaru, kaksak kulaw malap. Kaya sinakkangan. Yay ko, tuwa kulaw na siwos. Yok na kaya self kulaw malap. Pangan mas mayokim mit. Self-facing lang Christ fin shaksin. Ganigin moles ko pangan. Tamtal lespet. Tuwa kaksakin God ke mole. Mana kayo ma blocking nuke pelching. God bless you all. God bless you ba. Kulaw malap. Tuwa lang mat na kayo Pete Aussie Thompson. Panangan mo kumars. Pete kumars ye Tennessee area pa actually was ye even sa Thailand. 4 years luto na kulang malap tiginis. Srui Bruce Paing kombe tiksinatal dollars Lackland Air Force. Hello sa plane yung taga ni Columbus ne yeah San Antonio pretty soon. Ruth Charlie luto na si was. Plans luto pa kulang malap. Nersue onis. Fin pa ko mars kanyers pa Dahil ko naman lap. Natamtayel, choder, pain kom, kumulaw malap kars luman nga itala art netoluwi kumpe. Long last na sin may netolungan. Happy Good Friday na si was kayo. Kenye, kulang malap. Prakali Nathaniel, kulang malap. Tuwa na si was kayo. Kulang kaksakin God kaya mo large kayo. Kulang malap. Kaya pasrem. Kulang choder. Kebena Kenya Charlie kulo elaw singal 8:15. Na Kenya kadalali arloman arulom arlan na kaywa finne bolo kas foto sin akketeyac kaywa mat na kaywa ko akketeyac ke o sige po siya uste balchinga. Nawana me asa nila kalamen ka yai ko tanda yai ko dan likiyac mo masing mayok siya means of self-facing mataga kalan ke shaksin. Okay, pay kulum malap Alabama. Well, kung babatam si North Alabama, yun na, kulum malap. Kulum malap. Kaya tingin, kung kulum malap, kagfulong nagpela, pangan nagpela matagasham na, Kaksakin God. kaming kalye, nage, sipetsa, magyon trap na nasam from Akyokin, maduti yun, nage, takotin yok po. Good Friday sin. Kung may malang si fact silong piyenga, katsum na ni flok, tina, ora wu inchel lasha, mana yok, may lutut na siya. Ngayon na nga, atun siya nga wiko mga asumara, tina fang na ke, may nga nga chilen, katlik sintik. Ale, kung may na kung naksiwa siya, na kung naksiwa siya, fashion niya ikatla na siya nga. Mo, babalang naksiwa siya ko man. Mo, Awi kom nagkastan God. Kung akketeyac, naksiwa slow mo. Kosrae. Tigin gumli yalong ikatang amta ke military post kashin dandar no tin skin nang ataka liam mapwe na ke kulacnsap singa na pwe benchmark sang na fon na sin Jesus Christ kada le shugin wo na sin mat na kay wasya kada alle sang elosin ta ka metigat ke mana kayo to masingen pangalle liena ke from lom fashion ye katla na sik mising na ke fak na siksipel. En takaning fulwan. Usi masing fakan ngan alik kya kan sam mange amtak na practice na ni ars na pay ektalan molin show log. Nganti one sided kan takay di na pay
Molan kai she metin chola ko me tingin atan ke me kan me nalle mashallah le lom shiga ngasum 2 meter pakan men faction me piang ngalle long shiga in tram jing men tagay nakriya ngane esma na ke aro fak lo man pata ushe kitin pel na pae men nga taga ngatu pe na shay ngake fake men ke fak ngan kumkulo malla ngafon pela tigin kaksakin God, kade long la onzo kong in tafel di silo masin dali kuyers. We yok na lila kuyers de lang ke ma dayo na in me akkay kong besi fe na Mr. Lipan la. Losrun befaka ginakay makataske. Mura siya kat sidegin ba la. Ngayon kat ako katin fast na met ki pel makat papel sinasisara. On makadete sidegin namakuskilongan evataka ki pelfal. ito ka kulo malla ke faction tigin Ki pelfal. Well, kaksakin God ki matwiyas ki muralila Martin and Washington. Paing akollah skilen misingiya. Le Mr. Lipanel arlena plesiga di ki message misingi. Kadale ples peki arslo was misingiya. Kaksakin God. Utrasap says si man ki pordangan masil digin kenglak. Palit sangkaliya akkay gawas kaywa. Emut na kaywa ma arsin ruma. Kulo malap digin kenglak ki takapeloman. Long nasin shell digin sirama. Pela Paing ki kadale na is placing swoshe lemnis tilipana. Na we got pena we am nanakla siya fakat fashion kiproy na katfa kikashalan God. Fino lang silal we manakyo kat sorobangkin, braykin, kadin kain taka kilin ni tu okay. Ako si pena makataka kenge. Kadin tataka kaya ulimekos,
Ta proy rela kai simalu fakat tokona yinenge ngo. Kanam tasap lagi pangip belsi sharap simatash kingin nange. Silipan, bela flok na simin kalia, take it us home with the blessing. Well, tingin kumkulo malap ke from ikaya kum mom elder she ngali mo kum pasta she benalo elder kum rani kayo min kumale shilela kaslomin me kumaki ko ikon pen meto akaya meto apalakin dan kya kapalakin pel na kayo phone chintik ngay ring efin kom lang answer malita la art mawutaga ke Tinga mga na aspe mit Seattle mit kosalas kan kayo. Mga kaya kum gunde tuin sam kun may nakaya kat mit lalfuni yok na mit las kosay na kayo. Tikshir natas ni kepen na mit matalas nga aspe oya kum dara kaya mit las finance Seattle nga. Nake court system ni kepen na insurance ni kepen oya pen na siya. To yok tigin na kayo am taga nagkaslan ka. Awi kum inakal na tigin we're finan kanyers keng la ke factual pengen la facto was na kay wape mit las kurai taka akay kat kay siya ke pelchinge wana tigin na kalan mi ka just na ke spring kalie na inoy lang chilan kat tago ditu ya taga point kat na ke me kunokon na ke shet ya with that said kat kulo kaksakin kat ke aslan mat na kay wana nas we got bro ke pelching kat na kay wa bro God fled in the last. God pa crucified when she found on doom Jesus Christ. Kers ben makuluk las. Kers ben lang si kawul bako den yoklom na sirs. Kom na siya kan latari. Kom na ele, kom na nanakmanas na sirs. Metti gigom even create. Inka sa fel. Naart nak wak siya. Kom na rela metigi mana kayo. Pakotin lang si kawulong. Akalim miyak. Musyenge 2,000 years ago. Kewen na tum supripiak fin shaksi na one course. Lohsr la fela kususya. Akal nga tagay nakalim miya. Kalan alom, walan alom. Good Friday. In muna shish na kayo. Sila lalfungi. Kat proy kaksakin kum ke kas mo matagal ke gospel al meto sa talong likos. Akay ka do kat fletten na ke fashion clash. We kat pen kat kay siya. Ke ngon nomin pen kat na shish. Inche malala inche akollah. Na ke flok man na tung Jesus Christ. Ele floko. Kat som die akwaklom fin shakshin. Nas kadin tetuin siya nga kadin nget na ke flok siya. Awiyan na naklas. Kadin alle focus na ke flok siya. When para kumdaga shupyak fin shaksin through your son Jesus Christ in moligatla. Kadin na kadin tetuin siya nga kadin alle hakagatla. Na kumakalim niya ke John 3:16. Kumulela. Pasielos na kayo sila lalfung ifatis, ni siya fais mo mapatpat. Oh God, fashili klasyo, plain God, kaya mapayalong makain. Inoy lang silong kadin falok tutu kadin si bako la kadin long. Kas mo no. Nas wikat mat na kayo ke Kosrae may ita language yung kung sila lau siya language sila. Platform siya mga KahsInKol daga kung may kaslape usiya na kaya may karangin ka may lalalfungi may kulacnsap kaya platform siya ngayon doon na ka kaya kaslan ka or makin platform siya ngayon nakas makin niya may lahat na kayo Kosrae tagadin tapan flok. Flok singa pa yok siya pa medingin. Wangan masyay.
Narkay fa malala bukat flatten na. Nak manas na shish long broilers. Good Friday singayin te me na mukui o mai katin alam mol kanya ako katla ke flock sing. Katin full lao yakin na ismon na tim Jesus Christ. Talan matlang ulas. O God flatten na wang mau pe yurum. Kom promise ko mulela kung may wikat na ni kina shafla mana kayo nagat pang na siyong kapal siyang kaksakin kung kaya mana kayo wala na lom lang si lom inte tui in wi matlom Kosrae kat te proy ka matlas Kosrae mo kayo kat proy ka mat fell na phone na takat na kayo wine flock takya mapayalo benching a days pela in kaksakin bagat ke matlas Kosrae ma Aspeke pamphlet ke pelchinge ka takalame ito la show las finan Sacramento pelchinge ma Europe viewing lalos ke tamlay wish aspe mai ka Honolulu ka Kona area kat pang ke pelchinge ta kun akmusie in show las ke wo mam ta ke pamphlet chinge na manas kulikat tamana ka mat fashe ngain faka lang chikawlom mol mapat pachima kung promise na si matalal fung na kayo kat tebe mulkan na kadin proy ke mit manaslas mamta ke mano in lalos euro 1 mau be kung pa master of healer na nasa kayagot te spiritually magayon na in physical manaslas hakayagot akes makinyagat ke pakutin yoklom na shish kat tu be kat te tuwing proy ke tlik natas tlik fosh fashion class aga din folok na rolos proy kelos ditina chelos kasmol wana kum fakke crit commission chino katini titik natas ke kasmol mo mokain nagat proy bega mo natalas ne baba tagadim te tu in fakkum yak na sin mat makayo katlat na yok machia class komedatari fotolelash katalal fungikom without you there's no life nas flocking kat na ke mapayalo kat na ke flock lan lame Jesus siya lang ulas yok tigin na kayo si pacl na shish God parsa like Jesus Christ fin section kaya ben makuluk flash kaya ben pakutin yok langkalan yok lom kumesi na shish mana kayo yung through your son Jesus Christ at proy KahsInKol Kainel Amen.